Ćao! Danas sam za vas spremila make-up tutorial. Bila sam inspirisana letom i jesenji koje dolazi. Da li sam to dobro rekla, ne znam. Ispravite me ako grešim. Nisam baš najbolja sa gramatikom. Uglavnom, nadam se da vam se sviđa i ukoliko naravno želite da znate kako sam stigla do ovog make-upa, nastavite da gledate. Kao puder koristim Pure Radiant Tinted Moisturizer od Narsa u nijansi St. Moritz Medium 1. Nanosim ga buffing četkom od Real Techniquesa. Korektor koristim naravno MAC Pro Longwear korektor, mešam nijanse NV20 i NV25. Utapkavam ga Real Technique Beauty Blenderom, odnosno Expert Face Sunzerom. I zatim matiram lice Nico Baggio provednim puderom, vidjeli ste ga već u prethodnim videima, pa nisam snimila. Zatim iscrtavam obrve, koristim NYXov Tame & Frame Tinted Brow Pomade u nijansi Brunette i četkicu od Delium Toolsa broj 714. Zatim nanosim MAC-ovu bazu za kapke u nijansi Soft Ochre i onda krećem sa senkama. U pitanju je nijansa Swiss Chocolate od MAC-a. Nju nanosim Delium Tools četkicom 776 koja je identična MAC-ovoj 217 četkici. Nanosim tu senku u pregib kapka. To će mi biti transition color, što kažu na engleskom, odnosno prelazna nijansa. Zatim uzimam onu četkicu koju sam koristila za obrve i nanosim istu tu senku Swiss Chocolate na donji kapak. Zatim uzimam MAC-ovu Carbon senku, što je crna, mat crna, i nanosim u same krajeve pregiba kapka tu senku. Kao što vidite, privlačim je sredini kapka, ali precizno. I onda malo blendujem Swiss Chocolate i crnu i tako igram se dok ne stignem do željenog. Zatim nanosim MAC-ov Pigment Rose MAC-ovom 293 četkicom, ako se ne varam. Izbrisao se broj sad, ali uglavnom jedna jedina koja ovako izgleda. I nanosim naravno pigment, kao što ste vidjeli, na ostatak kapka. Zatim uzimam Carbon senku, onu crnu, i istom onom četkicom od Delium Toolsa za obrve nanosim crnu senku na donji kapak. Zatim uzimam Bourjois Kohl & Contour olovku i stavljam je na unutrašnju liniju donjeg kapka, kao i tiko strepavice na gornjem kapku. Naravno, morate proveriti da li je sve jednako pre nego što nastavite dalje. Zatim highlightujem ispod obrve nijansom Booty Call od Naked, odnosno iz Naked 2 palete od Urban Decaya. I to stavljam ispod obrve i u unutrašnje uglove kapka, kao što ćete vidjeti.
koristim Essenceovu neku četkicu, mislim da se zove Smoky Eyes ili tako nešto, bila je u prodaji davno, sasvim pristojna četkica. I onda nanosim individualne trepavice od Ardela, one u snopićima. Ovo je jako teško stavljati sam sebi, pogotovo da staviš tako da se na kameri to vidi, tako da ja se nadam da možete otprilike bar da vidite kako ja to nanosim. Ali, eto, one se stvarno ne osjećaju na oku, tako da ja volim jako puno da ih koristim. Zatim nanosim bronzer, u pitanju je Matte Bronze od MAC-a. Njega nanosim onako bogato i ne toliko precizno, znači nanosim da dam boju licu pre svega. I onda da bi iskonturisala koristim NARS-ov Casino bronzer. I njega nanosim preciznije. Zatim nanosim highlight, u pitanju je Soft and Gentle od MAC-a. I ako ste primetili, koristim istu četku za lice skroz, zato što ova četka stvarno fenomenalna za multitasking, tako da, eto, topla preporuka da uzmete ukoliko ste u prilici. Zatim Aura 53, olovka za usne, koja je savršen spoj sa karminom koji ću naleti 2-3 sekunde kasnije. Dakle, ništa, obeležite skroz usne, obojite. I onda nanosim Honey Love od MAC-a. U pitanju je Nude Carmine, koja je onako tipična Kim Kardashian boja od pre neke 2-3 godine, kad je to bilo najpopularnije. Fenomenalan Matte Carmine. Zatim nanosim rumenilo, u pitanju je Peaches od MAC-a takođe. I stavljam ga veoma malo. I to bi bilo sve za ovaj make-up tutorial. Nadam se da vam se svidelo i naravno vidimo se u nekom sledećem videu. Ćao!